ese abisirayeli n'abarabu bapfana iki none se bafiki? Abisirayeli n'abarabu bagira ico bapfana kuko ni urubyaro rwa Aburahamu bose, ariko mu rubyaro rwa Aburahamu hari abana ba Aburahamu kubwo kwizera. Ubwo rero kuri Ishimayeli niho havuye uwo muryango ukomeye urwana n'Abisirayeli bakomotse kuri Isaka. Noneho riri ico bapfa nta kindi, uko ari abagore batatu ba Aburahamu, Sara, Hagari, Ketura, Itangiriro 25, abo bose basangiye umurima wa Palestine, bari kurwanira ubutaka bwa Aburahamu. Abayuda rero bakanga bakavuga bati no, ntabwo umwana w'inshoreka azagabana n'umwana w'isezerano, niko byanditswe mu byanditswe byera. Abayuda rero bakavuga bati turi abana ba Aburahamu ku masezerano, bakibagirwa ko isezerano ryabo ryarangiranye n'isezerano rya kera nyine ritari irya Yesu Kristo. Muri politiki abarabu bagatsinda, mu masezerano y'Imana Abayuda bagenderaho bagafashwa n'amahanga bagatsinda, ariko baba abamediyani, baba abarabu, baba Abisirayeli aribo baje kuvamo n'Abayuda, abo bose ni urubyaro rwa Aburahamu, bapfa ikintu ubutaka bwase. Kubara 36 umurongo waho wa 9 avuga ngo ntihakagire wo mu Bisirayeli ugurisha gakondo, kuko ngo babuhawe ari ubutaka nk'akaramata. Nuvuga ngo baba abarabu ntibazabuvaho, baba Abayuda ntibazabuvaho, baba Mediyani ntibazabuvaho, kuko ni ubwa Aburahamu kandi ubutaka nibwo tubana nabwo akaramata. Ese hari impamvu zigaragara zatumye isengero eshatu za Yerusalemu zisenywa? Zirahari cyane. Imana imaze gusezeranya Salomo ko ari ugomba kubaka urusengero, Isirayeli yarateguye ibikoresho byose bihagije, ariko umugabo yitwa Huramu wari umunyamahanga aza kwiyungana Salomo, ari umusidoni. Noneho Salomo ashaka kumuprofita nawe amwemerera inkunga yo kubaka urusengero. Ibikoresho Dawidi yari yarashize imbere y'Imana ko ari byo byakagombye kubaka urusengero, Salomo bivanga n'iby'abanyamahanga ararwanduza. Ubwo noneho rero kuko Imana yari yateguye le materiyo mu gihe ca Dawidi, ariko Imana ikanga urusengero rwubatswe na Dawidi kuko yamenye amaraso benshi, iravuga ngo mu rukiryi rwawe hazakomoka uzubaka urusengero ni uzazana amahoro mu Bisirayeli. Nizo mpamvu bamwise Salomo. Mu bahungu ba Dawidi bose habura uwasimbura se, haza kuboneka uyasambanye kuri Batishe bari we Salomo. Ariko ko byari biri mu mugambi w'Imana, le materiyo ziterwa na Dawidi, kubaka bikorwa na Salomo. Noneho Salomo ubwe niyo wigiriye umugambi wo kuvanga n'ubutunzi bw'abanyamahanga atwereza, kandi ibikoresho byarateguwe. Ni impamvu ya mbere. Urusengero rwa kabiri rero nuko Abayuda banze kuyoboka umwami Antiochus Epifani, banze kumuyoboka, bituma yubaka igicaniro ahari igicaniro c'Uwiteka mu rusengero. Ari yategetse gukuraho ibicaniro byose, noneho ibitambo byatambirwa ngo Uwiteka, inka, intama, ihene abisimbuza ingurube mu rusengero. Yubatse igicaniro c'ikigirwamana gikomeye cyitwa Zewu. Ni impamvu ki ubwami bwa Isirayeli bwigabamwo kabiri? Bwigabyemo kabiri ku mpamvu zirutse ku bantu babiri batatu. Ikibazo cya mbere cyaturutse kuri Yakobo, icya kabiri cyaturutse kuri Salomo, icya gatatu cyaturutse kuri Rehobowamu. Kuri Yakobo yafashe umurage w'umwana w'imfura, irya kanzu yadodeshereze Yosefu yari iya Rubeni mu masezerano n'umuco w'Abayuda. Ntabwo ikanzu nziza yadodesherejwe na se yagombye guhabwa umwana mu banyuma, yagombye guhabwa uw'imfura. Nico cababaje urubyaro rwa Yakobo, bararakara bose banga Yosefu, bananga na se. Undi wa kabiri ni Salomo. Amaze gusimbura Dawidi, yishize hejuru cyane, yicubahiro kirengeje, amaze kugira abagore 1000 udashizemo umukobwa wa Farawo, bituma afata umutungo wose w'igihugu awugiruwe. Mu mateka aravuga ko yagiraga abagaragu 3,000 barya badakora, ari we bakorera gusa. Abagore 1000 barya badakora, abana babakomokaho barya badakora, nuko imitungo yose zahabu yose Yerusalemu arayikubira, bibabaza Isirayeli yose. Uwa gatatu rero ni Rehobowamu, mwene Salomo yasizeho kumusimbura. Abaturage bamaze kumwishimira no kumwemera, bamushira iruhande bati twe turashaje twabanye naso. Ariko icyatuma gaswo yangwa na makoro, ni ikiboko, ni imisoro, ni worosha ibyo gusa uko ari bitatu nta kindi. Turakuyoboka amahoro abe mu Bisirayeli. None abajije bakorege nabo bakeneye kurya, baramuhakanira bati no baragushutse. Uwo mugambi Abamerika bari bumvikanye n'Ubwongereza
ko bagomba gutahura abayuda kuko Amerika yari isanzwe ifitanye igitotsi n'Abarabu ariko ibura point strategique ahandi ishobora guhisha ibikoresho no guhagarara irwana n'Abarabu. Ubwo rero abayuda mu 1948 na 1949 niho batangiye urugamba, ariko noneho Amerika ariyo ibaye nyirabayazana yo kuvuga ngo iyo nkambi yatahukiyemo abayuda iri muri Palestine nabo ni igihugu cyabo, kugira ngo tuzahabone ibirindiro aho ni mu mutima w'Amerika, kugira ngo tuzahabone ibirindiro ahubwo reka tuhagire igihugu cigenga gitange Palestine kuva mu bubata kugira ngo tubone uko dukorera muri Israel turwanya Abarabu. Nico gico gusa Amerika yatekereje. Ubwo rero irabikora, Israel birabonetse mu gihugu ca Palestine, Amerika ibonye ibirindiro, niho rero ikorera irwanya Abarabu. Iyo umva ngo Israel yarwanye n'Abarabu ntabwo ari Israel irwana, ibikoresho ni iby'Amerika. Urakoze. Ese Pasiteri, Abisirayeli bavugwa uyu munsi bagwana n'Abapalestina batandukanye bate n'urubyaro rwa Yakobo cyangwa n'itorero? Ahangaha rero abantu benshi bari mu bujiji bwo gutekereza ko bariya Bayisirayeli ari bwo bwoko bw'Imana, bariya bari kuzira ibyo bahamije n'akanwa kabo. Pilato amaze kuvuga ngo amaraso ya Yesu ko ntamubonye hicaye kuzambarwaho, abayuda bose bashubirije rimwe ngo azatubeho n'urubyaro rwacu. Nukuvuga ngo ni ingaruka y'ibyaha bihamirije, kandi kuba ubwoko bw'Imana byaragiranye na Yesu. Urakoze Pastor. Cyo cyamuna ese intambara iri hagati ya Israel na Palestina harayihuriye n'imperuka? Nta ndagatoya. Hari abantu benshi muri iyi minsi barimo baravuga bati intambara ya Israel na Palestina ati ni intambara ya Armagedoni, abandi bati ni Gogi na Magogi. Ese ukuri nukuwe Pastor? Nta kuri muri ibyo byombi, kuko usomye ibyahishwe 16 gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko umeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda tubabwira ngo turabakunda mu inshuti za Gusenga Everyday. Abari mu Burundi tubabwira namwe turabaramukije, amahoro y'Imana bane namwe. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, turabakiriye kuri channel ya Gusenga Everyday. Gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko nanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Aziya turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, tubabwira ngo Imana ibaha umugisha, Imana ibahire kubwo guhitamwe ibiganiro byacu, Imana ibagure, Imana ibagwanire intambara, Imana ibashigikire, Imana ihire imirimo y'intoke zanyu zose mwerekeje ha amaboko, Imana igishigikire. Ni Gusenga rero buri munsi uko rero mubona kuri kamera ya Gusenga Every, turi kumwe na Dogiteri Pastor Mpayiraho. Dogiteri, shalom. Amakuru yanyu yacaturinze. Imana iguhe umugisha. Watangira usenga Imana nkuko cyane yito Gusenga Everyday. Mana turagushimiye, turaguhimbajwize neza uyu mwanya uduhaye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Niho washatse ko turamuka kugira ngo dusangize abatwumva ubutumwa bwiza kuri channel ya Gusenga Everyday. Turasenze kugira ngo uze hafi yacu, kugira ngo ubutumwa bwawe burusheho kwamamara mu mahanga yose nk'uko Yesu Kristo yavuze ngo naha ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo nuko mugende muhindura abantu bose kuba bigishwa banje. Natwe niyo ntego ukomeye, niyo nshingano ikomeye twahaye kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe mu mahanga yose, abantu bahinduke, haba mu gihugu, haba mu migabane yose y'isi, haba no ku isi yose muri rusange. Abantu benshi bakeneye ubutumwa bwiza babwumve, barushaho Nyagasani kwinjira mu nzu yitiriwe izina ryawe, bakuyoboke, bitirirwe ubwami bw'Imana. Turasenze kugira ngo icubahiro cyawe kiganze hose, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amena. Reka rero dushimire abantu bakurikira ibiganiro bya Gusenga Everyday, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa sabone, tukubwira ngo nawe Imana iguhe umugisha kuri Gusenga Everyday. By'umwihariko hari inyigisho udashobora kubona ahandi. Ushobora kuba ushaka kumenya igitabo cy'ibyahishwe Yohana, biri kuri Gusenga Everyday. Amavideo yose kuva gice cyambere, igitabo cyose cy'ibyahishwe Yohana kiri kuri Gusenga Everyday. Ushobora kuba wifuza inyigisho za doctrine ziri kuri Gusenga Everyday, ndetse n'inyigisho zindi zijanye n'inzozi, inyigisho zitandukanye nyinshi. Ukeneye kumenya ijambo ry'Imana wasura Gusenga Everyday, uzahabona ibiganiro udashobora kubona ahandi. Imana rero bamugisha. Pastor, tukaba tukwakiriye kuri Gusenga Everyday. Re Pastor, turafite uyu munsi ibibazo tugiye kubaza kubijanye n'intambara ya Israel na Palestina. Pastor, ikibazo cyambere,
izina Isirayeli ryakomotse he? usomye itangirira ibice 32 umurongo wa 23 kugeza 33 hari amateka y'inkomoko y'izina. Ubundi Isirayeli ni irindi zina rya Yakobo rya kabiri ryamuhaye mu buryo bwo kuvuguruza ubusobanuro bwa Yakobo, kuko ijambo Yakobo risobanura ngo kipura pare retaro, umuntu ufata ku gatsinsino uwakurikiye akamuterera imbere agakandagira aho yarari, bisobanura ngo ni umuriganya, umuntu wibye umwanya w'abandi. None Imana ishaka guhindura izina rye, yari ishaka kugira ngo imukuremo bwa buriganya yakoreye imbere ya se, amubaza ngo urinde mwana wanje, akavuga ati ndi Esawu, akavuga ati nibyo kuko wambaye ibikonjo, amaboko yo ni Esawu ariko ijwi ni irya Yakobo. Ninde urinde mwana wanje? Ati ndi Esawu. Ico gihe yiyambuye izina rya Yakobo nibwo ryatanze ubusobanuro bw'uburiganya, ariko mu nkomoko y'Abayuda umuntu yitwa izina Imana yarabimenye kera ico bizasobanura. Yakobo bisobanura ngo ni umuntu wahagaze inyuma ya mugenzi we akamufata ku gatsinsino akamuterera imbere akahakandagira, ariko Imana ishaka kumuhindurira izina kuko igiye kumwubakiraho imiryango 12 ya Isirayeli. Akirana na marayika ijoro ryose, itangiriro 32 umurongo wa 23. Barakirana mu gitondo karekare umusego utambitse, marayika abwira Yakobo ati undekure ngende burakeye. Aramubwira ngo sinkure ku rutampaye umugisha. Aravuga ati harya witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aravuga ngo ntabwo witwa Yakobo, ntucitwa Yakobo ukundi, ahubwo uri Isirayeli, bisobanura ngo kuko akiranije Imana n'abantu kanesha, niho ryakomotse, ntabwo ryari rizwe. Nuvuga ngo rikomoka mu gukirana kwa Yakobo na marayika, amaze kunesha agakirana n'Imana akanesha n'abantu akanesha, nibwo bamwise iryo zina biri hano, niho byanditswe, niho ryakomotse. Ubwo rero Isirayeli iza gufata uwakiranije Imana n'abantu akanesha, ubusobanuro bwa mbere. Ubusobanuro bwa kabiri buza kuvuga ngo ni ubwoko bw'Imana yatoranije bukomoka kuri Yakobo bwose uko ari imiryango 12, Imana yabise Isirayeli abo uko ari 12 kuko bakomoka ku izina ribabyara, bitirirwa noneho Isirayeli, bote bizaba Isirayeli. Ariko hanyuma ubusobanuro bwa gatatu, imiryango 10 imaze kwitandukanya n'Uwayuda, bamaze kuja mu majyaruguru y'igihugu ahitwa mu majyaruguru, Abayuda bagasigara hasi, agasigarana n'igice kimwe cy'umuryango wa Benjame. Noneho ikindi gice cy'umuryango wa Benjame kikuzuza imiryango 10 yazamutse. Ubundi mu mateka meza ya Bibiliya imiryango 2 bavuga ni Uwayuda n'Uwarewi, kuko abari ntibagombye kubagicaniro, ariko kubera ubutaka bwari buri mu gihugu ca Yuda bwari bwinshi ari ubwa Benjame, ubundi buri mu majyaruguru babarana noneho Benjame na Yuda, niho byakomotse. Kuko urebye ubutaka bwa Benjame bwari mu majyaruguru, yarakwiriye kuzamukana n'abandi akabarirwa mu bandi. Urebye Ibetere, urebye Igirugari, urebye Iyeriko, hose ni mu kwa Benjame, nubwo hagiye mu majyaruguru bakagira izindi mana, agasigara mu majyepfo, ariko abaririzwa habiriwe. Noneho rero iyo miryango 10 yitandukanije, imaze gutandukana, kuko umuryango wa Yuda ari wamaze gusigara i Yerusalemu, bo bakazamuka bakaza gushaka umurwa ukomeye yitwa Samariya, bamaze gusimbura igicaniro c'i Yerusalemu bakagishira Ibetere n'Igirugari, noneho ni Dani. Ico gihe basenga ibigirwamana, bazamuye na Yeroboamu, hepfo basigaranye na Rehoboamu mwene Salomo. Ubwo niko imiryango yitandukanije. Abicumi rero nabo bitwa Isirayeli kwabo, uvanyemo Abayuda. Ubwo Isirayeli sobanura bitatu: nuwakiranije n'Imana n'abantu akanesha, ni imiryango 12 ikomoka kuri Yakobo, cyangwa imiryango 10 yitandukanije n'Uwayuda. Urakoze Pastor. Ikibazo cya kabiri, ese Abisirayeli n'Abarabu bapfana iki? None se bafiki? Abisirayeli n'Abarabu bagira ico bapfana kuko ni urubyaro rwa Aburahamu bose. Ariko mu rubyaro rwa Aburahamu hari abana ba Aburahamu kubwo kwizera, nkuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baroma igice ca 9 cose avuga abana ba Aburahamu ku mubiri n'abana ba Aburahamu kubwo kwizera. Ubwo nubanga Abapalestiniye, bariya Abapalestiniye b'Abarabu bakomoka mu rubyaro rwa Hagari, ariyo yari inshoreke ya Aburahamu. Sara amaze kubingumba, amaze kwiheba, niwe wabwiye Aburahamu ngo Hagari nabyarire ku bibero bye, abyara Ishimayeli.
ubwo rero kuri Ishimayeli niho havuye uwo muryango ukomeye urwana n'Abisirayeli bakomotse kuri Isaka. Noneho rero ico bapfa nta kindi, uko ari abagore batatu ba Aburahamu, Sara, Hagari, Ketura, Itangiriro 25, abo bose basangiye umurimo wa Palestine, bari kurwanira ubutaka bwa Aburahamu. Abayuda rero bakanga bakavuga bati no, ntabwo umwana w'inshoreka azagabana n'umwana w'isezerano, niko byanditswe mu byanditswe byera. Ariko umwana w'isezerano arangiranye n'isezerano rya kera nyine. Mu isezerano risha nta mwana w'isezerano cyabakireka umwana wa Aburahamu kubw'amasezerano, nuvuga ngo kubwo kwizera turi abana ba Aburahamu, ariko ntabwo abana ba Aburahamu ku mubiri aribo bana ba Aburahamu. Nukuvuga noneho rero Abarabu baratsinda, kuko abana ba Aburahamu ku mubiri nibo bagomba kugabana ubutaka. Abayuda bakavuga ati turi abana ba Aburahamu ku masezerano, bakibagirwa ko isezerano ryabo ryarangiranye n'isezerano rya kera nyine ritari irya Yesu Kristo. Muri politiki Abarabu bagatsinda, mu masezerano y'Imana Abayuda bagenderaho bagafashwa n'amahanga bagatsinda, ariko baba Abamediyani, baba Abarabu, baba Abisirayeli aribo baje kuvamo n'Abayuda, abo bose ni urubyaro rwa Aburahamu, bapfa ikintu ubutaka bwase. Noneho nico kibazo kiri ku isi yose no muri Afrika hose, abantu benshi usanga imiryango ipfa ubutaka. Hari ibintu bitatu Imana yemeye ko tubana na by'akaramata. Icyambere tubana na cy'akaramata, Zaburi ya 91 umurongo wa 14 ni Imana. Havango kuko ankunze akaramata nico nzagukiriza. Anga bisobanura ko umuntu wese agomba kubana n'Imana akaramata. Icya kabiri umuntu agomba kubana na cy'akaramata n'umugore bashakanye. Itangiriro 2:24 bavuga ngo umuntu azasiga se na nyina asange umugore we babane n'abakaramata. Icya gatatu abantu babana na cy'akaramata n'ubutaka. Kubara 36 umurongo waho wa 9 avuga ngo ntihakagire wo mu Bisirayeli ugurisha gakondo, kuko ngo babuhawe ari ubutaka nk'akaramata. Nuvuga ngo baba Abarabu ntibazabuvaho, baba Abayuda ntibazabuvaho, baba Mediyani ntibazabuvaho. Kuko n'ubwa Aburahamu, kandi ubutaka nibwo tubana nabwo akaramata. Ntabwo umuntu abana n'amafaranga akaramata, ntabwo umuntu abana n'inka akaramata, ntabwo umuntu abana n'ibiti akaramata, ariko umuntu abana n'ubutaka akaramata, kuko nibwo azasubiramo kandi nibwo yaremwemo. None se ku cya kabiri uvuze ngo umuntu ngo abana akaramata n'umugore, ko abantu batana bagashaka n'abandi? Oya, gahunda y'Imana ni ukubana akaramata, gahunda ya Satani ni ugutandukanya umuntu n'ubutaka, ni ugutandukanya umuntu n'Imana, ni ugutandukanya umuntu n'ubutaka. Iyo ni gahunda ya Satani. Navugaga gahunda y'Imana ni ukubana ndayakaramata, ni ukubana no mwashaka akaramata, ni ukubana n'ubutaka akaramata. Ariko Satani naravuga ngo ni ugutana n'Imana ahubwo burundu, ni ugutana n'umugore burundu, ni ugutana n'ubutaka burundu. Guhunga kose kuzanwa na Satani. Urakoze Pastor. Kibazo shaka ese Pastor, ese hari impamvu zigaragara zatumye isengero eshatu za Yerusalemu zisenywa? Zirahari cyane. Imana imaze gusezeranya Salomo ko ari ugomba kubaka urusengero, Isirayeli yarateguye ibikoresho byose bihagije. Ariko umugabo yitwa Huramu wari umunyamahanga aza kwiyungana Salomo, ari umusidoni. Noneho Salomo ashaka kumuprofita, nawe amwemerera inkunga yo kubaka urusengero. Ibikoresho Dawidi yari yarashize imbere y'Imana ko ari byo byakagombye kubaka urusengero, Salomo bivanga n'iby'abanyamahanga ararwanduza. Nandizo mpamvu nyine uko kuvanga n'iby'abanyamahanga yakoresheje ibitejejwe kubakisha ibyejejwe. Ahangaha rero Imana irarakara urwo rusengero, iyo mpamvu yo kuba ibikoresho remateriyo byubatse urusengero rwa Salomo byari bivanze n'iby'abanyamahanga harimo Huramu, byatumye Imana itarwihanganira rusenywa na Nebukadinezari. Ubwo rurasenyuka ruvaho burundu, kuko byatumye bigira influence, imbaraga nyinshi zikomeye zo kugira ngo Abayuda nabo bagwe mu gusenga ibigirwamana. Ico gihe urusengero rwasenywe na Nebukadineza. Izo mpamvu zari zigaragara. Impamvu yo kubakisha ibyejeje by'Uwiteka agakoresha ubutunzi bw'abanyamahanga. Ubwo noneho rero kuko Imana yari yateguye le materiyo mu gihe ca Dawidi, ariko Imana ikanga urusengero rwubatswe na Dawidi kuko yamenye amaraso benshi, iravuga ngo mu rukiryi rwawe hazakomoka uzubaka urusengero ni uzazana amahoro mu Bisirayeli. Nizo mpamvu bamwise Salomo.
mu bahungu ba Dawidi bose habura uwasimbura se, haza kuboneka uwo yasambanye kuri batishe bari we Salomo. Ariko ko byari biri mu mugambi w'Imana, le materiyo ziterwa na Dawidi, kubaka bikorwa na Salomo. Noneho Salomo ubwe niyo wigiriye umugambi wo kuvanga n'ubutunzi bw'abanyamahanga atwereza, kandi ibikoresho byarateguwe. Ni impamvu ya mbere. Urusengero rwa kabiri rero nuko abayuda banze kuyoboka umwami Antiochus Epifani, banze kumuyoboka, bituma yubaka igicaniro ahari igicaniro c'Uwiteka mu rusengero. Ari yategetse gukuraho ibicaniro byose, noneho ibitambo byatambirwa ngo Uwiteka, inka, intama, ihene abisimbuza ingurube mu rusengero. Yubatse igicaniro c'ikigirwamana gikomeye cyitwa Zewu. Noneho rero baza kusimbura ico kigirwamana bagikuramo mu ntambara yitwa iy'Abamakabe, nkuko bivugwa mu gitabo ca Makabe igice ca mbere n'icya kabiri. Umutambyi witwa Matatiyasi yarafite ishaka ry'umurimo w'Imana, ababazwa cyane nuko basenkuye igicaniro c'Uwiteka ku ruhimbe bagashiraho icazewu. Nibwo noneho bakoze inama, arwana n'Abagiriki bari bari ku gicaniro cazewu. Ubwo ni intambara y'Abamakabe yaturutse, kuko uwo Matati yari afite abahungu batatu. Yari afite uwitwa Jonatani, akagira uwitwa Yuda Makabe, akagira n'uwitwa Simoni. Abo nibo bakoziranije bakora itsinda rikomeye ry'abazerote, rikomeye rifata imihoro, yinjira mu rusengero ritimana n'Abagiriki. Ubwo ca gicaniro bacanira temberaga ingurube kivaho kirongera kirasimburwa. Antiochus Epifane wa kane arabaza ngo bapfiki, aravuga ngo ni urusengero. Aravuga ngo niba atari politike mu rubarekere, niko rwabohojwe. Ariko rubohozwa rwatobaguritse, rwasenyutse, rwabaye rubi cyane. Noneho rero Herode ashaka kwiyamamaza kugira ngo abayuda bamutore, abonye bafite umubabaro mwinshi w'uko urusengero rwangiritse muri iyo ntambara y'Abamakabe, ababwira ko azarububakira bakongera bakamutora akayobora Galilaya n'i Yudaya. Barabimusezeraniya kuva mu mwaka wa 19 mbere ya Yesu kugera mu mwaka wa 27 ararusana, arumariraho imitungo ye yose kugira ngo abashe gutorwa no kugirirwa icizere n'Abayuda. Arwubakisha imyaka 46. Yohana 2 igice ca 19 kugeza kuri 21. Ahangaha rero niho bamuhamagaye bati ngwino tukwereke urusengero n'imfatiro. Bamaze kumwereka arabahanurira ngo ibi munyeretse byose nta buye rizasigara rigeretse kurindi. Ubwo nukuvuga ngo mu butegetsi bw'Abaroma noneho rero banga kugandukira ubutegetsi bw'Abaroma, nabwo bibingaruka yo kurusenya, kuko banze kuyoboka Kaisari Vespasiye. Ategeka umuhungu we wari umugenerale w'ingabo witwa Titus kugira ngo arukureho. Banze kuyoboka ingoma y'Abaroma, ariko barayobokaga, ariko bagashiraho imbago. Nukuvuga ngo bagashiraho imbago zo kutarengerera ngo bubaha Abaroma mu byima, mu bikwiriye kubahisha Imana. Babisobanura n'Abaroma bakarakara. Nuvuga ngo icyubahiro bahaga Imana banze kugiha Abaroma birabababaza, bituma none babarakarira ngo babakureho burundu. Impamvu y'urusengero rwa mbere mwumvise ko ari ukuvanga ubutunzi bw'abanyamahanga nubwo Dawidi yasize. Impamvu ya kabiri ni ukwanga kuyoboka umwami Antiochus Epifani y'urusengero rwa kabiri rwa Zerubabeli. Impamvu ya gatatu ya rusengero rwa Herode nuko banze kuyoboka Abaroma kubera batsimbaraye ku Mana yabo. Ico cyatugize nsengero 3 zose zisenyuka burundu. Urakoze Pasi. Ko dushakane ni impamvu ki ubwami bwa Isirayeli bwigabamwo kabiri? Bwigabyemo kabiri ku mpamvu zirutse ku bantu babiri. Batatu. Ikibazo cya mbere cyaturutse kuri Yakobo, icya kabiri cyaturutse kuri Salomo, icya gatatu cyaturutse kuri Rehobowamu. Kuri Yakobo yafashe umurage w'umwana w'imfura, iby'akanzu yadodeshereze Yosefu yari iya Rubeni mu masezerano n'umuco w'Abayuda. Ntabwo ikanzu nziza yadodesherejwe na se yagombye guhabwa umwana mu banyuma, yagombye guhabwa uw'imfura. Nico cababaje urubyaro rwa Yakobo, bararakara bose banga Yosefu, bananga na se. Narizo mpamvu Yosefu abakira mu Egiputa yaravuze ngo niba Benjama hari cyangwa data. Nuko yarazi ko avukana na Benjame gusa, bagombye kuba baramwishe, na se wakoze amafuti wo kugurana umurage w'imfura akawuha Yosefu kandi waruwa Rubeni. Iyo ni wa mbere wangirije wazanye amacakubiri hagati y'imiryango 12. Undi wa kabiri ni Salomo. Amaze gusimbura Dawidi yishize hejuru cyane,
icubahiro kirengeje, amaze kugira abagore 1000 udashizemo umukobwa wa Farawo, bituma afata umutungo wose w'igihugu awugira uwe, kugira ngo abashe kugaburira abagore 1001 n'abana babakomokaho. Mu mateka aravuga ko yagiraga abagaragu 3000 barya badakora, ari we bakorera gusa, abagore 1000 barya badakora, abana babakomokaho barya badakora. Nuko imitungo yose izahabu yose Yerusalemu arayikubira, bibabaza Isirayeli yose. Na nizo mpamvu nyuma y'urupfu rwa Salomo bari barangije kwinangira imitima, bari barangije kumugandira, kuko Yeroboamu yari sekretere mu biro bya Salomo, kandi akaba yarakomokaga kuri Efurayimu. Noneho Efurayimu ari umwana wa Yozefu, abamunyuriyeho ngo bamukorere kudeta. Salomo arabimenya, Yeroboamu ahungira mu Egiputa. Igihe Salomo yatanze aragaruka, ahamagaye imiryango 12 ya Isirayeli, tese tuzongera kubana n'umuryango wa Yuda ko ari bisambo n'abasambanyi. Baramwemerera, nibwo bemeye kuzamukana nawe iyo ruguru, kubera bari bamaze kuzinukwa imisoro, uburetwa, amakoro. Uwo nuwa kabiri wangirije Isirayeli, akazana n'amacakubiri. Uwa gatatu rero ni Rehoboamu mwene Salomo yasizeho kumusimbura. Abaturage bamaze kumwishimira no kumwemera, bamushira iruhande bati twe turashaje twabanye naso. Ariko icatuma gaswo yangwa n'amakoro, ni ikiboko, ni imisoro, ni worosha ibyo gusa uko ari bitatu nta kindi. Turakuyoboka amahoro abe mu Bisirayeli. None abajije bakorege nabo bakeneye kurya, baramuhakanira bati no baragushutse. Bari bake, none twe tubaye benshi, abari twe tugabanya imisoro. Niho bamuhakaniye rero. Amaze kubahakanira, ubwo baravuga bati turigendeye. Yeroboamu abona imbaraga zo kubazamura, kuko yaradashoboye guhangana n'umuryango wa Yuda. Ni wari ufite ingabo kuva imyaka itabarika. Noneho batijya guhangana nawe, baja mu majaruguru. Noneho haba Isirayeli y'amajaruguru ifite kapitale Isamariya. Noneho na Yerusalemu isigara ari umurwa mukuru w'Abayuda, abariho batambira ibitambo. Niko byagenze. Nayo mafuti y'abantu batatu: amafuti ya Yakobo, amafuti ya Salomo, amafuti ya Rehoboamu. Kwanga kugabanya ikiboko n'imisoro n'amakoro ngo yorohereza abaturage. Salomo gusahura umutungo wese w'igihugu no kwikubira. Yakobo kugurana umurage w'ubupfura w'ikanzu yari yaragenewe mu muryango w'Abisirayeli no mu muco wabo, guhabwa uwa mbere akawuha uwa nyuma. Ngiki catumye iyo miryango itandukana ntiyongere kumvikana. Urakoze Pascal cya 5. Ese gahunda yo gutahuka kwa Abisirayeli yateguwe ite? Gahunda yo gutahuka, umugabo witwa Roche Chard yari umwongereza, yateguye ikintu citwa Mouvement Sioniste. Na uwitwa Balfour nawe yari umwongereza, nawe yabyinjiyemo asa n'ubishigikiye. Noneho rero hari ikintu citwa declaration cyo gutegura gutahuka cawe mu 1897. Hakaba none uwo mugambi Abamerika bari bumvikanye n'Ubwongereza ko bagomba gutahura Abayuda, kuko Amerika yari isanzwe ifitanye igitotsi n'Abarabu, ariko ibura point strategique ahandi ishobora guhisha ibikoresho no guhagarara irwana n'Abarabu. Noneho rero Abisirayeli bari baratatanye mu gihe imyaka myinshi, ndetse no kuva muri uwo mwaka wa 70 Titusi yasenye urusengero rwa Yerusalemu n'imfatiro zarwo, agasenya agatwika n'umurwa. Bari baratatanye, ariko kuko Amerika yari ifite amakuru kw'iwabo ari mu gihugu ca Palestine, ari hiwabo neza, ari umurimo w'Aburahamu basangiye, niyo yagiye guhendahenda impunzi z'Abayuda bwa mbere ngo zitahuke zize mu gihugu cyacu, mu mugambi wo kugira ngo Abongereza n'Abamerika bafatanye n'Abayuda, noneho bazacura umugambi wo kurwana n'Abarabu bakoreye Yerusalemu. Barabikora, biremerwa, babanza kubaka ikintu. Uwitwa Roche Chard, yitwa Roche Chard n'umwongereza, abaza gukora ikintu cyitwa Mouvement Sioniste. Noneho hakurikira ikintu wa declaration Balfour bivuga ngo noneho muremerewe, mushatse mwata mu gihugu cyanyu. 1897 niho babitangiye kubitekereza, hatangira gutahuka ababyifuza n'ababishaka, ariko bageze mu gihugu ca Palestine babaha inkambi. Iyo nkambi bamaze kuyibaha rero batahukiramo,
noneho kuko Ubudage bwari bumaze kubona ko Amerika iri gukorana n'impunzi z'abayuda ibona ko bazaba ibyitso byabo. Mu mwaka w'1933 Abadage barikanga bagira ubwoba baravuga ati nidushaka gukora intambara dufite abayuda kandi abayuda bari muri twari inshuti z'Amerika, Abamerika bazabakoreramo kandi ibombi iheruka y'intambara murabizi ya kabiri y'isi yatewe n'Abamerika, nuvuga ngo Ubudage buri gutegura bwarabikekaga. Noneho rero bwikanga abayuda ko hari umwanzi ushobora gukorana nabo akarwanya Ubudage. Baravuga bati noneho rero ubwo tumaze gufatirwa ibihano nyuma y'intambara ya mbere y'isi kuva mu 1914 kugeza mu 1918 hari ibintu byinshi byangiritse, ariko bicaye noneho Société des Nations SDN, Société des Nations iricara isanga ba nyirabayazana b'intambara ya mbere ari Abadage, bagomba noneho kwishura ibyangiritse byose. Ubudage bwicaye bukora bira ibyangiritse, busanga bwatanga umutungo wawo wose kugira ngo bwishure ibyangiritse. Abantu barapfuye, ibintu byarasahuwe, intambara ya mbere y'isi yatwara umutungo w'Abadage bose. Abadage bakora inama bavuga ati kugira ngo twirengagize iki kibazo ahubwo dutegura intambara ya kabiri, turabizi ko tuzayitsinda, nitumara kuyitsinda twirengagize ibihano. Ni wari umugambi w'Abadage kuko nibo babaye abambere, babaye intwari mu ntambara ya mbere y'isi, ariko hangirika byinshi. Bicaye babiryoza Abadage, babonye kubyishura ko ari igihombo, bategura intambara ya kabiri. Uko gutegura intambara ya kabiri nibwo bikanze Abayuda, baravuga ntaho tuzarwanya intambara ya kabiri tugifite Abayuda. Batangiye kubica 1933 ari uko bari gutegura. Noneho rero umugambi w'Abadage we yabo ni bamara gufata isi birengagiza amategeko. Nicyo kimenyetso kigaragaza umuntu w'umunyamafuti akunda gutegeka. Umuntu wese w'umunyamafuti akunda gutegeka kugira ngo abone uko yirengagiza itegeko. Amategeko yarangije gusohoka ayerekana uko Abadage bazishura ibyangiritse. None aravuga ati baravuga bati reka dufate isi tuzabona uko twirengagiza biriya bihano twahawe. Barategura batangira kwica bake 33 35 muri 41 niho batsikoze itsembatsemba bise itsembatsemba ry'Abadage ku Bayuda. Ubwo muri 45 rero Abadage ntibagira amahirwe yo gufata ya ntambara, ingaruka barayigaba. Bwari Ubudage gusa nibwo babugabye Allemagne de l'Est na Allemagne de l'Ouest kugira ngo imbaraga zabo bazishegeshe burundu, niho zahagarariye. Ubwo noneho rero 1945 intambara ya kabiri ibirarangiye, Ubudage butsinzwe. Hitler yahuye mu ngunguru ya acide, baramubura ariwe bashakaga. Nukuvuga ngo intambara y'Abadage irangira batsinzwe, aribo bayiteguye ariko mu mugambi wo kwirengagiza ibihano. Anga rero uko kwica Abayuda nizo nukuvuga ngo kwikanga ko Abamerika bazakorana nabo bagashegesha Ubudage, ariko ntibyatumye Ubudage budashegeshwa ko maze gucikamo kabiri n'ubundi ibyo bwikangaga bubigeraho. Ubwo rero Abayuda mu 1948 na 1949 niho batangiye urugamba, ariko noneho Amerika ariyo ibaye nyirabayazana yo kuvuga ngo iyo nkambi yatahukiyemo Abayuda iri muri Palestine nabo ni igihugu cyabo, kugira ngo tuzahabone ibirindiro aho ni mu mutima w'Amerika, kugira ngo tuzahabone ibirindiro ahubwo reka tuhagire igihugu cigenga gitange Palestine kuva mu bubata, kugira ngo tubone uko dukorera muri Israel turwanya Abarabu. Nico gico gusa Amerika yatekereje. Ubwo rero irabikora, Israel birabonetse mu gihugu ca Palestine, Amerika ibonye ibirindiro, niho rero ikorera irwanya Abarabu. Iyo wumva ngo Israel yarwanya n'Abarabu ntabwo ari Israel irwana, ibikoresho ni iby'Amerika nibyo birwana. Abayuda barayobora, ariko ibikoresho byose n'ibikenewe byose ni iby'Amerika bikora mu ntambara zose zabaye kuva muri 48 67 73 ni Abamerika barwana. Urakoze Pastor. Ese Pastor cy'agatare, ese ubwicanyi bw'Abadage bakoreye Abayuda bwatewe n'iki, bwabaye ryari?
nico nari maze gusubiza impamvu byabiteye nuko bikanza abayuda ko Amerika bazabakoreramo none bwabaye ryari navuze ngo bwatangiye 1933 bica bake ariko ubwicanyi bwemewe bwanditswe mu gitabo ni 1941. Urakoze. Ese Pasiteri, Abisirayeli bavugwa uyu munsi bagwana n'Abapalestina batandukanye bate n'urubyaro rwa Yakobo cyangwa n'itorero? Usomye Abaroma igice ca 9, Abaroma igice ca 9 haratubwira hati umurongo waho ni wa 6 haravangwa icakora su kugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa kuko abakomotse kuri Isirayeli atari bo b'Isirayeli. Ahangaha rero abantu benshi bari mu bujiji bwo gutekereza ko bari abayisirayeli ari bwo bwoko bw'Imana. Bari mu bujiji bukomeye, bari kuzira ibyo bahamije n'akanwa kabo. Pilato amaze kuvuga ngo amaraso ya Yesu kuko ntamubonye hicaye kuzambarwaho, abayuda bose bashubirije rimwe ngo azatubeho n'urubyaro rwacu. Nukuvuga ngo ni ingaruka y'ibyaha bihamirije kandi kuba ubwoko bw'Imana byaragiranye na Yesu. Abagalati y'igice ca 3 umurongo wa 28 haravuga ngo nuko rero muri Kristo Yesu ntihaba umuyuda, ntihaba umugiriki, ntihaba umunyamahanga, ntihaba umudendezo, ntihaba uw'imbata, ntihaba umugore, ntihaba umugabo. Nuvuga ngo Imana yakweho ubuyuda n'ubugiriki, ikuraho umugore n'umugabo, ikuraho umudendezo n'uw'imbata. Ubwo ico gihe Isirayeli hinduka ishanga nkandi moko yose. Noneho rero Abisirayeli bose babaye ubwoko bw'Imana mu gihe cy'amasezerano hano muri Kuva ibice 19 umurongo waho wa 5 n'uwa 6 haratubwira hati Kuva ibice 19 umurongo waho wa 5 n'uwa 6 aravuga ngo none ni mu nyumvira n'ubwoko bwa Isirayeli bari kuva mu Egiputa by'ukuri mukitondera isezerano ryanje muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanje kandi muzambera abatambyi b'ubwami n'ubwoko bwera. Ayo abariyo magambo ubwira Abisirayeli imaze kubatoranya ku musozi Sinayi nk'ubwoko nkishanga nk'abatambyi b'ubwami byagarukiye kuri Yesu. Noneho nyuma Yesu abantu bose bazemera Yesu bakizera izina rye nibo bazitwa abana b'Imana. Ubwo Abisirayeli si abana b'Imana kuko ari Abisirayeli ku mubiri. Urubyaro rwa Yakobo no biratubwiye ngo sibo b'Isirayeli. Abisirayeli ahubwo mu mwuka na amahanga yose yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Nazo mpamvu Pawulo yavuze mu Baroma igice ca 2 umurongo wa 29 ngo umuyuda nyakuri ntabwo ari umuyuda ukebwe ku mubiri, ahubwo umuyuda nyakuri ni umuyuda wo mu mutima. Ijambo ry'Imana avuga ngo umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Amahanga yose yemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi niyo Isirayeli. Abantu rero bari kuvanga ngo irani Isirayeli no bari kuzira ibyaha bakoze bishingije ubwabo. Kandi umuntu wabashigikira muri biriya basa nabo kuko umuntu wagambaniye Yesu ari umuziranenge, uwo muntu ukamushigikira nawe ntabwo ubukunda Yesu. Bari kuzira ibyo bihamirije na amaraso ahubwo Yesu ari kubagaruka bemeye ko ababa ku mutwe. Ntabwo Imana ikibafite agaciro banesha ku bwa tekinoloji ya Amerika barimo, ariko ntabwo banesha kuko Imana iri kumwe nabo. Ariko ni ingaruka zibagaruka imbere y'Imana. Rero Abarabu n'Abayuda barangana imbere y'Imana muri Nouveau Testament ko niyo mahanga yose kandi abefuza ngo niwe wagize umwe abara babiri ku bumwe imaze gukuraho rwa rusika rwadutandukanyaga n'urwo ngurwo. Urakoze Pastor. Cyo shamuna ese intambara iri hagati ya Israel na Palestina harayihuriye n'imperuka? Nta ndagatoya. Twavuze ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka muri Mateyo 24 tuhaganira cyane ko ubutumwa bwiza hari inguni butaragera haracari igihe kandi tuvuga ko na rusengero rutarasenya kandi ntabwo Bibiri ivuga ko intambara ari igiye kuraho umusigiti. Turongera turavuga noneho ku mutima ushibutse warashibutse niko uko Abisirayeli batahutse, ariko kuba batarasenya umusigiti
ntabwo ibimenyetso byari byuzura kugira ngo kugaruka kwa Yesu kugaragare. Agahe k'amahoro nako mu Batesalonike igice ya mbere igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 nako ndikaragaragara ku isi kugira ngo bibere ikimenyetso abantu bose ko igihe cyo kugaruka cy'umwami Yesu kigarutse. Ntaho bihuriye n'iyimperuka. Urakoze Pascal Shachenda. Hari abantu benshi muri iyi minsi barimo baravuga bati intambara ya Israel na Palestina ati ni intambara ya Armagedoni, abandi bati ni Gogi na Magogi. Ese ukuri n'ukwe Pascal? Nta kuri muri ibyo byombi kuko usomye ibyahishwe 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa cyose icyo gice batubwira ko intambara ya Armagedoni izazi kuri iki cyago ca 6 c'ibikeri. Nubango hazabanza ibisebe icyago ca mbere, hakurikireho umwijima amaraso ku nyanja, hakurikireho amaraso ku migezi n'amasoko. Nubango icya mbere ni ibisebe, icya kabiri ni amaraso ku nyanja zose, icya gatatu ni amaraso ku migezi n'amasoko, none icya kane ni izuba rikaze ryica abantu bagapfa bakava mu mwuka, icya gatanu ni umwijima, icya gatandatu noneho ni ibikeri. Bari gusubira muri bya byago byabaye mu Egiputa ko ari byo bizongera kwisubiramo mu gihe cy'imperuka kuko ijambo ry'Imana bavuga nta kizabo kitigeze kibaho, ni ibiri kwisubiramo. None nibigera ku ca 6 mu byahishuwe 16 umurongo wa 12 haravuga ngo mbona imyuka 3 isa n'ibikeri mibi cyane ngo ari ihururiza abantu kuja mu ntambara ikomeye umunsi ukomeye w'iteka. Haravuga ngo hahirwa umesi imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni ry'abore, nuko ngo abakoraniriza ahantu hamwe mu ruhebero hitwa ngo hari Magedoni, intambara izabera Imigedo inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Ahangaha rero iriya myuka 3 hari abavuga ngo hari umwuka wa Satani ca kiyoka, mbona na wa muhanuzi w'ibinyoma, mbona na ya nyamaswa. Noneho rero niryo jambo ryabasha gusobanuka agaha ngo icago ca mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya mbere ibisebe, icya kabiri inyanja kuba amaraso, icya gatatu imigezi n'inzuzi kuba amaraso, icya kane izuba rikaze rikica abantu, icya gatanu umwijima. Noneho nyuma y'ibikeri cya 6 hazaza intambara ya Armagedoni izaheruka n'icago c'urubura ahubwo kiri gusoza. Nuvuga ngo kuko ibyago 7 bitaratangira kuba ku isi ntabwo ari Armagedoni, nico kimenyetso igaragara ko atariyo. Kuko uvuga ngo ni Armagedoni natubwire ibisebe aho byisha abantu bagiye kuvurwa bikananirana, natubwire aha inyanja zimaze guhinduka amaraso uretse mu Egiputa, natubwira aho imigezi n'amasoko bihindutse amaraso, natubwira izuba aho ryisha abantu rikaze bikamamazwa mu itangazamakuru, natubwira aho umwijima wabaye ku isi yose abantu bakarindagira. Noneho kuko ibyo bitari byaba, iyi ntabwo ari Armagedoni, ahubwo ni ibimenyetso yo kuvuga ngo nayo ishobora kuzasityo, kuko ibyo tubona ni ibiduteguza kugira ngo tuzamenye ko ibi bizongera kubaho. Ntabwo ari Goge na Magoge. Noneho cya kabiri ntabwo ari Goge na Magoge usebe byahishuwe 20 umurongo waho wa 7 tuhasomye ahangaha 20 umurongo wa 7 ibyahishuwe 20 umurongo wa 7 haravuga hati iyo myaka 1000 nishira Satani azabohorwa ave aho yarabohewe, azasohoka aje kuyobya amahanga yo mu mfuruke enye z'isi, Goge na Magoge, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja, bazazamuka bakwira isi yose bagota amahema y'ingabo z'abera n'umugukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru batwike, kandi Satani babajyaga ajugunye muri ya nyanja yakumuriwe n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa kumanywa na nijoro iteka ryose. Ahangaha rero kubera ko Goge na Magoge izaba nyuma y'umuzuko w'abanyabyaha, ari wo muzuko wa 2, hazaba umuzuko wa 1 w'abakiranutsi, habe none n'umuzuko w'abanyabyaha. Ariko Yesu kuko azimana n'abera imyaka 1000 Satani aboshwe, ijambo ry'Imana ravuga ngo Satani azabohorwa aje kuyobya amahanga
noneho rero iyo ntambara izaba nyuma yo kuzuka kw'abanyabyaha niyo bita Goge na Magoge. Ibyahishuwe 20 umurongo waho wa 7 kugeza ku murongo wa 10 niyo bita Goge na Magoge, kugira ngo yakoranize mu ntambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Ahangaha ntabwo iyi ntambara ya Bisirayeli na Palestine ari Goge na Magoge, kuko ntabwo umuzuko w'abera wari waba, ntiuzabanza kuba itoro rizamurwe, Yesu yimane n'abera imyaka 1000, nyuma y'imyaka 1000 Satani abohorwe. Ntabwo nta nisano bifitanye na Goge na Magoge. Hari n'abantu bamwe baravuga muri iyi minsi maze igenda bibona no mu matangazamakuru benshi bagenda bavuga ati Uburusiya ati ni Goge na Magoge, ati intambara yikerera n'uko atashobora kwati ni Goge na Magoge. Urabivuga iki pastor? Goge ntabwo ari umuntu. Ubundi Goge bisobanura ngo umutware, Magoge ni ubwoko bwe, ariko ni systeme, ntabwo ari umuntu. Ntabwo ari umuntu wese, kuko hari intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Kuva Adamu na Eva bakora icyaha, habaye intambara hagati y'ikibi n'icyiza, intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Rero ntabwo Goge ari igihugu, ntabwo ari umuntu, ahubwo ni systeme. Abantu bashobora kwihuza bavuye mu bigo bitandukanye bakavuga iyo systeme ya Goge hubwo, kuko abayoboye na Satani rero mutware wabo. Nta na rimwe Goge ishobora kuba umuntu cyangwa igihugu, ahubwo ni systeme yubatse. None iyo systeme yubatse ntabwo yubakwa nabi igihugu kimwe. None ari umugambi wo kugira ngo ikibi kirwanye icyiza. Urakoze pasi ko dushacumi. Ese intambara irimo yaba hagati ya Israel na Palestina na biriya bihugu, ese hari aho zihuriye na Zaburi iboneka ya Zaburi 83? Abantu benshi bari kwibesha kuko batigeze basobanukirwa ko Israel itakiri ubwoko bw'Imana. Nahangaha bari kubivugira, bari gutekereza ko ubwoko bw'Imana bugiye gutabarwa ari bariya. Ntabwo ari bariya, ni itorero, kuko Israel umwuka nitwe bana ba Aburahamu kubwo kwizera. Nabamwemeye bose bakizera izina rye, yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo ari bariya. Abatekereza ko ari bariya rero nibo babihuje na Zaburi ya 83, abatekereje ko ari byo. Ariko ibi biravuga ku ntambara zabaye ku Bisirayeli mu mateka yabo. Nuvuga ngo amoko yagiye akunda gutera Abisirayeli, Imana igatabara. Turebye nk'uko Abisirayeli batewe bakarwana n'Abamezopotamiya, Imana yateranije abacamanza. Cyane bivuga zira ntambara z'abacamanza. Kakuriya Otiniyere yafashije Abisirayeli kurwanya Abamezopotamiya. Ehudi akafasha Abisirayeli kurwanya Abamowabu. Noneho Shamugari agafatanya n'Abisirayeli kurwanya Abafilisitiya. Witwa Debora w'umugore na Baraki bakarwanira Abisirayeli batsinda Yabini kuba kijya Kanani na Sisera. Noneho rero nani Yefuta agafasha Abisirayeli gutsinda Amoni. Aya moko yose yagiye ashaka kwigabiza Abisirayeli, Imana ikabarwanirira. Nibwo bwihisho bw'Uwiteka buvuga muri Zaburi ya 43, ni ibyabaye, kuko nta kurwanira Isirayeli y'igihugu nk'umwihariko Imana ikifite. Nk'umwihariko Imana iri kurwanira ubwoko bwayo abamwizeye, haba mu Bayuda haba mu Bagiriki, kuko hose hari abamwizeye. Nta nizo mpamvu bavuga 144 bakavuga n'amahanga yose, bo mu moko yose, bo mu ndimi zose. Hano mu Byahishuwe 7 barabivuga. 7 umurongo waho nuwa 7 aravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye. Noneho hano 4 numva umubare wabashizweho ikimenyetso ngo nagahumbi n'inzove enye n'ibihumbi 4 nibo bashizweho ikimenyetso bo mu miryango ya Isirayeli. Ku murongo wa 9 hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya yantebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoke zabo, bavugijwe irenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Ikoraniro ry'amahanga yose Imana izaba bamwemeye, b'amahanga yose, ko gucungura kw'Imana nuko amahanga yose
Imana itanga Yesu Kristo kugira ngo abambwe na amahanga yose. Ubwo rero mu Bisirayeli ndaho habonetse ibihumbi 144 ni image ishusho yo gutoranya kwera ko mu Bisirayeli. Ariko baravuga ngo ntabwo Imana izatoranya mu Bisirayeli gusa, kuko mu buhanuzi bwa Efurayimu na Manase Abisirayeli bazakizwa ariko abanyamahanga bazabaruta ubwinshi. Mu buhanuzi bwa Efurayimu na Manase ahangara nibyo byaje gusohora, bagasanga abihannye mu mahanga yose bazabahagaze imbere y'Imana, kandi gufata amashami y'imikindo mu ntoki zabo nukuba banesheje. Ntabwo bariya rero Abisirayeli bo bazaja mu ijuru, ahubwo bizeye Yesu Kristo bo muri bo bazaja mu ijuru, n'amahanga yose yihannye bazaja mu ijuru hamwe. Ubwo rubango umuntu uvuga rero ngo irantambara ihuye na Zaburi ya 43, nutekereza ko uko Isirayeli yatoranijwe bavuye mu Egiputa ariko ikimeze ntabwo ari umwihariko ku Mana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo nubwo yabatoranije nk'abazaba batambye ubwami kandi bakazaba amaronko kuwiteka, ariko Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebweho mu bwoko bwatoranijwe muri abatambyi b'ubwami, muri ishanga ryera, muri abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze kimwe ryabahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco w'itangaza. Bisobanura ngo amahanga yose yizeye Yesu Kristo ni abatambyi b'ubwami, nibo Petero avuga nitwe itorero. Imana rero ishize mu bwihisho itorero ryayo kwari ko ari ryo riri mu mugeni. Hariya ni ubwoko, ni urubyaro rwa Aburahamu ku mubiri, ntabwo ari bo bana Isirayeli nyakuri, kuko ntabwo bakebwe mu mutima ahubwo bakebwe ku mubiri gusa. Noneho rero iyo zirantambara ziba barapfa, gutsinda kwabona tekinoloji ntabwo ari intervention iva ku Mana oya. None se pasi abantu bavuga ngo hari abantu benshi mpano bavuga ngo 144 ngo nuko bw'Abisirayeli ngo abantu oya, ntaho twabonye umwanya wo kwiga imibare tuzawubona. Iyo tuvuga ngo 3 ni victoire, 4 ni sainteté, 6 ni péché cyangwa umubare w'umuntu, hariya 7 ni perfection cyangwa umubare w'Imana, 12 ni election. Rubango ni election bisobanura ngo muri imiryango 12 ya Yakobo, hano muri muryango bawo ha 1012 hano baravuga ngo ni inzovu n'ibihumbi 12. Ni ukuvuga ngo 12 gukuba imiryango 12 nibyo byabaye 144 bihinduka noneho symbole, ntabwo ari realite, hari symbole yuko Abisirayeli bemeye Yesu nabo bazacungurwa. Ariko 144 ntabwo ari Abisirayeli, ntabwo ari umubare, ntabwo ari umubare. Muri profesi nakugiye ko 3 ari victoire, 4 ni sainteté, 6 ni péché cyangwa nombre d'homme, umubare w'umuntu uko byanditswe mu byahishuye 13:18. Noneho 7 ni perfection, noneho 12 ni election. Ntabwo bisobanura umubare, bisobanura ahubwo gutoranya kuzava mu Bisirayeli. Baje tugira ku musozo ikibazo ca 11 dukurikije uko intambara zisukiranya ku isi muri ibi bihe, abitorero bakora iki? Ubundi muri Zaburi ya 10:3 turavuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki. Reka tuhasome Zaburi ya 11 wala icumi umukiranutsi yakora. Umukiranutsi yakora iki? Hano Zaburi ya 11 umurongo waho wa 3, niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Icyo gihe ubwisho bw'Uwiteka nta handi. Hano muri Zaburi y'120 arivuga ngo nuwe amaso ndebye mu ijuru ngo naravuze ngo mbese gutabarwa kwanjye kwavahe, nta handi kwaturuka uretse ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Icyo gihe nukurarama tukareba mu ijuru. Hari muri Luka 10:21 umurongo wa 36 aravuga ngo nuko rero ubwo mubonye ibyo mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo yose no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Angaha mube maso kandi musenge iminsi yose kugira ngo muzabashe kurokoka. Kuko hano muri Matayo 24 ku murongo waho wa 6 haravuga ngo ntibikabakanje, henshi muzumva intambara, muzumva n'impuwa z'intambara. Hari bazavuga ngo barwanye batarwanye, hari bazavuga ngo barwanye kuko barwanye, abakristo babyumve. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo muzamenye ko bigomba kubaho.
noneho icyo mugomba gukora ni ukuba maso, ni ugusenga iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Utazaba maso azatungurwa, ariko uzaba maso ntabwo azatungurwa. Ku ijambo ry'Imana ryanditswe mu Batesaloniki ba mbere igice cya 5:4 avuga ariko mweweho muri abana b'Imana ntabwo muri mu mwijima, kugira ngo uwo munsi uzarinde kubatungura nk'umujura, ahubwo muri abana b'umuco, ibyo mureba byose mubona mu muco. Uwo munsi muzagerera ku bimenyetso, uwo munsi muzawubona. Ndasaba itorero kugira ngo turusheho guhumurizanya, mwitumbire ibikangisho byo ngo ni rurangiza irarangiye, ahubwo mwihane mube maso. Nubwo Yesu yazi umunsi wa none, ariko mube mwiteguye. Ariko kubakanga ngo isi irarangiye ni biriya, aho mutasenze mukaja kubaza aho bigeze se nibyo birabesha gukiranuka. Imana yacu dusange kugira ngo twitegure kugaruka kwa Yesu, kandi kwitegura ni mu mutima ntabwo ari ku mubiri. Ubwihisho bwacu rero niba imfatiro zisenye nuko twakwiyambaza Uwiteka, kuko Uwiteka niwo buhungiro bwacu. Zaburi ya 91 ari amagambo itubwira iri kuduhumuriza. 91 iravuga iti, uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhingiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikira za amoya ye, kandi azaja ahungira munsi y'amababa ye. Uzaje uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icuma kigukingira. Igiteye ubwoba ca nijoro ntikizagutinyishe, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanje Uwiteka. Wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cago kizegera ihema ryawe. Uwiteka niwe buhungiro bwacu. Intambara yaba ni ubuhungiro bwacu, ntabwo iri ari imperuka, ariko yaba yose yitana abantu ni ubuhungiro bwacu. Mureke tuyihanga amaso, twizere kugira ngo itubere icuma kidukingira mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Mani Pastor Mpazorego Pierre kuri channel ya Gusenga Everyday. Dusanzwe tubasangiza ibiganiro kandi dufite inyigisho zitandukanye. Ubwo ico tugiye kubabwira nuko mwakanda subscribe kuri channel ya Gusenga Everyday mukoresheje nimero ya WhatsApp 078 669 07669 Mpazi Birego ubagejeho ikiganiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Pastor, ese izi nyigisho abantu bazibona ko izi nyigisho uri mu bwenge uvuga abantu bazibona? Amateka y'itorero riri mu isomo ryitwa amateka y'itorero, no muri ETD twarazitanze, na n'ubu abazikeneye twazibagezaho ku mateka ya Isirayeli neza bagasobanukirwa. Kandi ndakangurira bene data mu mahanga yose, mu gihugu hose, mwe kuvanga Isirayeli y'Imana na bariya barwana n'Abapalestini. Baratandukanye. Ubu turi muri Yesu Kristo, turi abana b'Imana. Imana ibumugisha. Basi reka tugushimire tukubwira Imana ibumugisha. Reka dushimire n'umuntu yabanye natwe muri kiganiro tukubwira nawe Imana ibumugisha. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabishayarenga cyangwa akabisunikira cyangwa akora paritaje tukubwira nawe Imana ibumugisha. Tubasaba ikiganiro kugihahereza inshuti yawe, yaba imwe yaba ebyiri yaba mu magurupe. Ikigisho kiganiro bose ntuciye nurangiza kukireba, nimba ubona kigufashije, nimba ari ikintu vanyemo nawe ugisagiza inshuti yawe, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka dushime n'umukameramana wacu tumubwira ngo nawe Imana iguhumugisha, Imana iguhire, Imana ikwagu. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha.
nunanigwa gusenga uzaneshwa senga